Snježno kraljevstvo. Razigrane sestre. Bio je divan ljetni dan u kraljevstvu Arandel. Kralj i kraljica uz počasti su dočekali svoje goste, baruna i barunicu iz drugog kraljevstva. Trebali su sklopiti dogovor o trgovini. U dvorskoj blagovaonici Ana i Elza u čudu su promatrale posluženi doručak. Imamo čokoladu samo zato što su nam stigli nekakvi otmjeni gosti, čudila se Ana. Ako ti se ne sviđa, nemoj jesti, našali se Elza. Nikako, idemo se sad igrati čarolijom, predloži Ana dok se sladila čokoladnim kroasanom. Znaš da ne bismo smjele smetati gostima, podsjetio Elza. Molim te, preklinjala joj sestra. Sakrit ćemo se da nas nitko ne vidi. Dobro, igrat ćemo se, ali moramo biti tihe, složi se Elza. Nedugo zatim, kralj i kraljica se zaprepastiš ugledavši kuhinju pretrpanu ledenim grudama koje su djevojčice ostavile za sobom. O, ovo je upravo ono što nam treba za ljetnu vrućinu, oduševi se barun. Moraš ovo kušati, draga. Fantastično, očarano reče barunica. Dok su njihovi roditelji razgovarali s gostima, sestre su se igrale na snijegu u golemoj plesnoj dvorani. Iznenada, djevojčice začuše korake pred vratima odaje. Joj ne, iznenađeno će Elza. Moramo se sakriti. Umalo su nas otkrili, uzbuđeno doda Ana. Hihoćući se, sestre otrčaše na kat u Elzinu sobu prije nego upadnu u nevolju. U prizemlju su kralj i kraljica uveli svoje goste u plesnu dvoranu. Kralj se zagrcnuo ugledavši hrpe snijega posuda po odaji. Samo što je kročila unutra, barunica se oklizne i padne ravno na mekani snježni brežuljak. Joj! Vrisnu kraljica, pa zajedno s kraljem pohita u pomoć gošći. Snježni anđeli! Povika barunica, bacajući snijeg u vis. Obožavam snježne anđele! Kakvo divno iznenađenje! Kraljevstvo Arandel učinit će sve da udovolji svojim posjetiteljima, nasmijao se barun. Sestre su na katu ležale u svom krevetu. Elza, idemo se igrati, reče Ana. Znaš da ne smijemo. Danas smo već bile dovoljno nestašne, odgovori Elza. Ana se spusti natrag na jastuk i uzdahne. Ah, dobro. Ali bilo je tako zabavno, u glas se složiše sestre.